Құт болсын деп тойға келген меймандар, екі қолды биік көтеріп, 100% құттықтап қол шапалақ қойыңыздар. Бүгінгі тойымыздың башқы қаармандары, сыртта тұратын меймандар, күріштің шылтосы менен күрмек су içетігінде, мына бүгін бақтылу үй бүлөнің шылтосы менен барымыздың башымыз берегіп, ақ дастархан шетінде ушул бактылуу үй бүлөгө Батагүл эжебиздин коштоосунда жана Мишкалардын коштоосунда той ээлерин ортолукка чакырабыз. Қатарымызға біз ұрматту Батагүл эжебиздин агасы Эркин акебизди чакырууга уруксат этиңиздер. Эркин аке, кеп бериңиз. Ачарылуу чоңуне биздин Шайырбек агабыздын бейиши десем жаңылышпайм. Биздин бактылуу чоңунебиз узак өмүр сүрсүн деп тойго келген меймандар чоңунебизди куттуктап бир кол чаап коюңуздар. Meymanlar, kuş kepsine vardı. Şu benim balam, Baycıgit'tin. Baycıgit'ke sünnet toyu menen kutluktap. Baycıgit'ke çın densoluk, uzun ömür, okuğa iyilik. Şu baktıluu, talaylı baldardan bolup, ömür uzun bolup, жүрүшүнө tilekteşmin. Hani ne şu balam Şairbek, Kelinim Bağdagül, bularga çoğun rahmat aytam, jana razımın. Şu elge ak dastorkon jayıp, elden tata alıp oturgandarga. Kudaya baktılуу bolsun, koşa harıp koşa arısın. Mana şu neyle çevre körüp, neyle çevreler toyunu körüp jüre versin. Ana dağın emi şu Kuda ülkelerime dağın razılığını bildiren Arapbek, bularga dagı çoğun rahmat, tapkanlarına bereke versin, ömürleri uzun bolsun. Şu koşkanları menen koşa harıp, koşa arıp, nere çevrelerin toyunu görüp, jüre versin der Kudaya. Ömürleri uzun bolsun, baktılуу bolsun der. Vardığına kuş kepsin ereynenayın. Çoğunuzdan darigine kol çapkan meymanlar, kalayım sizler 100'gө çıkыңыздар. Kol çapпай oldurgan meymanlar 150'gө çıkыңыздар, айтор көп жашаңыздар. Кийинки кептен кезеге биздин Эркин акебизге сунаалы, сизге дагы тойгут болсун дейин, ушул үй бүлөгө жакшы бир тилегиңиз болсун, кана келиңиз. Hoş geldiniz meymanlar. Gelgenizге рахмат. Jenin Yoga kutkasıdan baktığı olsun, köyün bala, kardeşlerin baktığı olsun, öyle olmazsa takacağız. Rahmat tilekтердин баары кабыл болсун дейин, ардактуу меймандар. Кийинки кептин кезеги бүгүнкү тойубуздун башкы каарманы десем болот. Бүгүнкү тойубуздун өзгөчө красавчиги десем болот. Бүгүнкү тойубуздун ээси десем болот. Бүгүнкү тойубуздагы 3 кыздын, 1 уулдун бактылуу атасы биздин Шайырбек акебизге тойгут болсун деп бир кол чаап коюңуздар. Келиңиз. Азамат, рахмат. Урматтуу бүгүнкү кеченин күбөлөрү дегенде, меймандары менен куш кепсиздер, бардыңыздар, келгениңиздерге рахмат. Бардыңыздар, şu денсаулык каалаймын. Бүгүн keyin qadamingizga rozi bo'lingizlar.
balamın kişine atağanım vardı, vardınızlar mı? Çaşıp koyayım deyip çakırdım, vardınızlar mı? Kelerinizlerine rahmat. Шайырбек ағам аз сөйлейді, бірақ ішті көп қылады меймандар. Мұраға өзі айтқандай, чөміштіп, қашықтап топтағаным бүгін жалпы жақын саналаштарын чоғылтып, чақырып, чөміштіп, чач олдырады меймандар. Жақшылығын сіздерменен тең бөліш олдырады. Тойлар тойға улансын деп дағы бір рет құттықтап қол шайып. Қазір жақшы, хан жақшы дедіген, аял жақшы, ер жақшы дедіген. Мұна бүгін өзгөчө сүйініп, қуанып, өзгөчө бір ата-энелик bir милдетинен кутулуп, оğlum нечен жылдар мурун сүннөткө отургузган. Бирок ошол милдетинен кутулуп, барыңыздардан бата тилеп, той берип отурган биздин суйкайган сулуу, ажарлуу Багдагүл эжебиз. Тойканабызда 200гө жакын мейман отурасыздар. 100гө жакыны айымдар. Ошол айымдардын ичинен Багдагүл эжем дагы деле жаш, дагы деле сулуу деген меймандар болсо бир катуураак кол чаап коюңуздар. Kızımdan oydursam, kızımdı kız berip, kaynene bolup oltursam, kımbat o jerge kız berip, ay kaynene bolup oltursam. Tövüşten oydursam, oğlumdun yüzün dokursam, kımbattı jerden kızım, kaynene bolup otursam, kımbattı jerden kızım, kaynene bolup otursam. Hoş gelipsizler. Biri бұл менің түбөлүктүү жарым, менің байым сүйүктүү жарым. Ушун менен 10 ноябрь күнү биз баш кошуу тоюбуз болгон. Быйыл бизге 30 жылдык юбилейибиз дагы. Ушул күнгө аракет кылып атып ушул күнгө жеткиздик. Аллахыма 1000 мертебеге шүгүрлөр келтирем. Ушунчалык ниет кылып кызылдан оймо ойдурдум, кызымдын үйүн толтурдум, көгүчтөн оймо ойдурдум, уулумдун үйүн толтурам деген максат тилектерим орундалып атат. Ушунун бардыгыга Аллахым өзү күнөөлүү күбөкөр, Аллахым өзү бардыгыга жол ачып, адамзаттын дүйнөсү жыра жарык болсо, жан дүйнөсү жөнөкөй адам болсо, Аллах дайым жолун ачат деген ниеттер менен шүгүрлөр келтирем, 1000 мертебе шүгүрлөр келтирем. Жана ар бир уулу жокко уул тилейм, кызы жокко кыз тилейм. Ыйлаган перзентиге зар болгон бендесине, ар бир үйгө ыйлаган пендесине ыйлаган кичинекей бөбөк болсун. Ар ким максатына жетсин. Дагы бир жолу куш келипсиздер. Rahmat. Kuş gelipsizler, vardınızlar. Bana şu toydu. Sizler ötközüzler, sizler bitirösüzler degende vardı. Sizler жооп бересиздер. Ошол билимин келип, ол кыздарына андан дагы ашыкчараак кылып үйрөткөнгө аракет жасайт. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Ушул жакшы бир үлгүлүү үй бүлө меймандар 1994 жылы баш кошушкан 10 ноябрь күнү дагы бир жолу 30 жылдык юбилейиңиздер менен, анан дагы тоюңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү тоюбузду той ээлеринин жакшынакай тилеги менен, чоң энебиздин батасы менен официалдуу түрдө ачык деп жарыялайбыз. Кош келдиңиздер. Бактылуу өмүр болбойт, бактылуу күндөр болот, бактылуу мүнөттөр, бактылуу көз ирмемдер болот дейт. Бүгүн сиздер үчүн бактылуу мүнөттөрдүн бири. Эстеликке бир жылмайып ушул үй бүлө менен сүрөткө түшүңүздөр.
Baktım bulanır geçmeyecek kıymaz. Unutmayın dostlarım tıbırlık silas. Bizde bir ömürde hoş yürümezdik. Her bir rüzgardır sevgimiz sezgin. Umay bademi, kaynır bademi. Umay bademi, kaynır bademi. Kapalı bademi, muhtaçsız beni. Oldu kaynırmazdan gülüp Türkiye'mi. Umay bademi, umay bademi. Umay bademi, umay bademi. Adamı sabahı, kalbimi yaşa. Ömrümüz yaşım, kafama konacağız. Oldu kanırmazdan, gülüp düşmeyelim. Umay bademi, kaynır başımdeni. Umay bademi, kaynır bademi. Umay bademi, kaynır bademi. Kapalı bademi, muhtaçsız beni. Oldu kaynırmazdan, gülüp düşmeyelim. Umay bademi, umay bademi. Umay bademi, umay bademi. Eng maqta, Jaqtı Meymanlar.